Kada vam student pošalje e-mail preko Common App aplikacije da pošaljete preporuku, otvorit ćete nalog i nakon toga se ulogovati u sistem Common aplikacije, gdje će praktično prvi korak biti da otvorite svoj lični profil kao nastavnika, pošto je moguće da ćete morati više preporuka da pošaljete za različite studente. Počinjete od prefiksa koji se može upotrebiti u vašem slučaju. Unesite ime, potom prezime, i naziv koji se primenjuje za vas u okviru škole. Mi smo stavili savjetnika, ali vi možete staviti nastavnika, pedagoga, psihologa. Nakon toga naravno popunite polje sa brojem telefona i e-mail koji koristite za komunikaciju. Sljedeći korak je detalj da li ste predavač u srednjoj školi ili na univerzitetu. Kada unesete da ste predavač u srednjoj školi, od vas se očekuje da unesete i naziv te škole, odnosno druge detalje koji postoje. Školu ćete pronaći tako što ćete u delu Country, Region, Territory uneti Srbiju i pronaći ili dostupnu školu ili uneti poslednju opciju I don't see my high school on this list, da ne vidite vašu srednju školu na ovoj listi. I kad kliknete na Continue, prikazat će vam se polje za unos naziva srednje škole, zemlje u kojoj se ona nalazi, adrese, grada, poštanskog koda. I naravno vrsta škole, u našem slučaju uglavnom je public, barem po ovim opisima koji postoje na sajtu Common Applicationa. Kad kliknete Done, sistem će vas pitati da li vi unosite detalje za studente, za ocenjivanje studenta, i kad kažete yes, dobit ćete jednu detaljniju sliku o tome šta sve može da se unese za kandidata koji traži preporuku. Na tabu Students vidjet ćete imena studenta koji od vas traži preporuke, rokove koji su važni za njih, za te preporuke, i šta je sve potrebno za vašu preporuku. Ako kliknete na listu koledža, vidjet ćete koji su koledži u pitanju. Klikom na ime studenta ulazite u tab Workspace, gde počinjete od toga koji je vaš predmet. U ovom slučaju ostavljen je English, ono što je sam srednjoškolac poslao u e-mailu. Vi to možete da editujete ako je potrebno u neku od ponuđenih opcija. Mi ćemo u ovom slučaju ostaviti engleski, English, i ići dalje na ratings. To su te ocene koje počinju od no basis, znači i ispod proseka, sve do jednog od najboljih ikad u karijeri, i pitanja su vezana za akademska postignuća, intelektualne mogućnosti, zatim kvalitet pisanja,
potom kreativno razmišljanje, diskusiju, poštovanje prema nastavnicima, discipliniranost, odraslost, koliko su odrasli kandidati, motivaciju, liderske veštine, integritet, potom reakciju na promašaje, na pogrešne korake, brigu za druge, koliko veruju u sebe, koliko imaju inicijative i na kraju opštu procenu samog kandidata. Klikom na Continue otvara se pisana evaluacija, dakle formular koji za jednog studenta možete samo jednom da pošaljete i koji će biti podeljen sa koledžima na koje kandidat za studije u Americi aplicira. I zbog toga ovaj dokument ne bi trebalo da bude namenjen samo jednoj instituciji, već da bude uopšten. Prvo pitanje je koliko dugo znate đaka i u kom kontekstu. Maksimalan broj reči koje možete da unesete ovde je 1000, a možete i da uploadujete file. Naravno možete da ukucate ili da copy-pastujete iz drugog programa. Sledeće pitanje je koje su prve reči koje vam padaju na pamet kada želite da opišete ovog studenta. Opet 1000 reči maksimum. I onda pitanje gde bi trebalo da označite kao odgovor razrede u kojima ste predavali, odnosno bili angažovani sa srednjoškolcem. I naravno izlistati sve predmete koje je student pohađao kod vas, uključujući i težinu predmeta, ako je to moguće. I na kraju trebalo bi poslati dokument sa računara u kojem se navodi šta je važno za studenta, uključujući i opis akademskih i ličnih karakteristika. Kada sve završite, unesite, kliknite Save i potom Review and Submit.